Glorious union of the Ethiopian people. I witnessed that at 17-year-old age. So I then studied the American administration. I'm an Americanist. I'm an expert in the formation of the I found that that was done. And whatever that they had incorporated in these branches of sacred language. Before we start, so we will for our why. Ламна тамасси тикиллуаритси уллумиккут уллуоо акаатимерсуарфиссарпут уллоркингулле уллаакку уллаалуатақ нерюппунга тамасси исерлуарсимассасуси كنت وشلون قالوسايس نابطلويت المسسو تساكوت إنويت نناتا سيونيسا إنويت نكت تصنيرلوت إنويت ننات بتصنيرلو التبغتي فينيك سلغتي سناسنلو بلاسيتي أطني سمتونازو كيسالو التبغتي فيت إنويت نناتا إدواني أفتانيلو سلغتيسناسوت داولام سلغتيسناساتسني بيرسيتيورطورنيساموت سيونرتسات بиллуит оқаллинне артивитсинатап аама итаққуусарпарпут илисаатитсилаарне пинуппаалуут маани ааннулатсинни таскалаасунаанингаани илагивавут Веқатиит инуит сулеқатиинеранни пингаартитсисунит таавала аама илаатигут йорпассуарни сулеқатаасимасу
Siullermik ilisaritilausuppaa aqqaluk leunge ikivilaartuugit quyanarussuaq aqqaluk ukiorpissuarni tunniusimaltit paqataasimaagavit aamalu quyanaq maanga takkussinnaagavit aqqaluk quyanaq tawaamap ikinguterput suleqatitoqarsuarput puyu Carl Christian Olsen aamu kiorpissuarni taamanili 77 laatartittumik peqataasoq puyu aam quyanaq maaneqataagavit aami ernerit ilagivat maani uqqiarfimmi meeraaniko puyu quyanarussuaq quyanakuloq ani ilagiuarput adeqahaamun qassuna tinatsaartuuni ilaasortaq nularpisinnerl taavalu inatsartun ilaasortaq taavalu aama inatsartun innuna allanut taatimiittaliam siulittaasuq nalua adeqamaaniinersoq yumappaa ilisaritillu der aama ilagiuarput kammalaaterput kuupik viiklaist ukiorpaalussuan inatsartuni ilaasortaasimasoq taula aama naalakkersuulittaasuusimasoq minnerungitsimillu aama folketingimi ilaasortaasimasoq kuupik peqataajuartarnin quyanarussuaq taamap nunatsinniit bormistaanik marlunnik ilaasoqarpoqmaani nuullertut kistapi Isaksen quyanaqista iki aam peqataagu nuunnaaqaau takkussinnaagi taula aama kista kumun kuyallermi tassa nunatta kuyataani bormistaritut inissisimaroq taava avannaata kumuunia avannaat kumuunian bormistari Paul Jeremiasen Palle quyanaqaamis peqataagu taava ajoraluartumik kumuun pingayuanni tassa kumuun qeqartalik aama avannaani niraqpatisseqarluni kisianni isortaana Hans Peter Poulsen aami ilagiuarput tikilluangaarit aami nautialui ilagiuarput nunatta Washingtonnimi aasartitaa inuuteq Olsen aama ila nakataatigu taami ilagiuarput tuusundalgaat i uumi atorfikkaaq aama nunat inoqqaavin tungatilluu immikkut i uumi paasitiniaanermik uyaqartartoq tuui maanikavaamil quyana taasimarsuarneq aasartivitsinnagu oqaatigilaasavaarap assorsuaq koinneeringut maanilu koinneerip sulisuuginut uyassutеqarusukkatta tassa massakkorpiaq aama aasartikkatta tali toqqaanartumik nulatsinni TV-ikkut malinnaatitsipput uyana koinneer annertuum quyaffissaqart quyassutissaqarfigivassi nulatsinni taam pitsaatigisumik malinnaatitsiassi quttatsin tamanut ajungeqaagut peqqaqaagut nerisaqaagut aqau
ангерлавут уллаак аалартута аалартиссаагут таатсаат сипаатиуп нуккут нуум апувилта яафнингорпат тоққатсерпу pokaasqartussat pitsinnaит писарнерпут нааперторлуу тасса нулатсинниит культууркут такутсилаатоқассооқ сианни сиуллеқ илиусиссарпут миккууллариппор тасса hans paaviarussinnimut taawat aami inriateqas rasmusиннимут укиорпассуарни аисиимит иnerlatеқатаасимасутут таам пеқатаасимасутут тунниусималлутик пеқатааникут такорнит синниикуннаарпут таамааттумик аалиангерсимагуут эссиаккут пеқатигалугит куутиа иллимми атуссагиппут
Kuyanaussua kamassin aamaquyana taavap assiakatuaq qissapput qilaatersorni talimmi takanna We will do 2 songs this morning. I know you've had very long days. The first one that we will perform is prepared by our great artist, Frederik Gunge Christensen. And this song was prepared for the assembly in 2010 in Nuuk. And the second one is going to be a traditional song performed by one of us. Anas
kunnut quyanarussuaq quyatamigit soorlu quyanakuuroq taamap pataatimino paalartuinginnaana aamap qaatigilaasavaa hispaviarussingit nuliata ista russingit tamassi inulluart quteqquaasi aamagoo quyanarussuaq misiinneqat misiin qatigiinnermik nalunaarassi amillasut seqqiinarpaa imaat istarussingip hispaviarussingip nuliata uttaviaa gamisi tamassi misiinneqatigiinnissummik taama annertutigisumik tuniassiit ilaqutarit we are going to start the session. Ataatimino qaasartilerparput qulaqutaa tassaaoq attiveqatigiiffiit inuit nunaata iluanni avataanilu attiveqarfi sinnaasat isumaqatigisat pilersiortornissaanik siunertalik siulluulluni uqaasaqassooq kinatamiit ataqqinartoq taavit akiiroq taannap nunavummi naalakkersuusut siulittaasoraat ajoraluartumik pappiara ilisarittissut taavit akiiroq pilluu tiumminginnakku taavap tulliussoorq Mary Green alaskamiit taavap Sara Olsby nunatsinniit taava ajoraluartumik tukorkamiit Alexander Ivanov maaninginnami saqqumiusisinnaangilaq taava qaluuserisassani taana piisaorpa David takiuaq Good. Wakadlanga ko tusarnilartillugit gavamakkunni naalangakainnarniarmigusi tupartautiarassi alianei taakkununga ingirtiartoq kuloqqajunnu kalaasimmiingaartuni kuyuna Erinarssortusarnertusarnaaraarsiit assuluernertumassak naalikkersuinern tungasin tusarnaartariaqassuusi utoqqartugut kumun siulittaasoq ukalapigitia ICC Canada siulittaasua Nancy Qaritaq Canada aallartitaat Alaska mute kalaallit Chikot commute inoqatikka qiarfi mute maanil tilluaratsiut quyanarussuaq Abani tungasukkitartuaraalugatta ammalu kikkartuillarsunga kaanalakkunni taakkunanga maaninera assorussuaq nuannautiua kanatsinnerlu maaniisinnaagama kanatami nunavummi naalikkersuissinnerlu maanikama ataatimersuarneritratnissaani inuit ataatimersuarneritratnissaani immini mikilitteqpunga ammalu Sullernaarsunga aasiisin peqataunga taamaamallu manigu toriorussuutnga peqataunga uddumi king uqadda seqniartamu taana peroqqalliana ikayortigiinna ussamik eqqartugassak tassaaput attavеqarfissanit pilersitsiorterneq suleqatitaatornerlu Inuit nunaat nukittorsarniarlu suleqatiqarnerit attavеqarnerit maan eqqartussavuut nulum nalakkersuisut kissaatigiuarput nalakkersuusun allanut kiisalun nulun allan aama attavеqarluassasugut suleqatiqarniitsigullu pisinnaatitaafigut tammattaaliussiguut kulturer tappani haqqaaguuyumi
25 Ukiommanna. Tautummata anikotti Nunamummiut. nunavumme atiliortaalo Ukiun famatuingortorsiorput. Nunavum ismaqatigit atsorneqarnerani. tamakkuninga Testamenerniisu. atuagaqqaumattutalu Namminernaalakkарсуисоqalernissarput aalartismaorput. uppiriyanginni Inuit. uqausinginni Nuiaqatigit pingaartaat ааllaавигалуут наалаккарсуусин ингерлатсигут оқаасиги аамалу писариақартитаат ааllaавигалуут писариақартитагут амерлақаат аамалу пингаартитагут ассиингистут қалериаатинавиппут кисианнили ингерлатсигуут нериуннеқ периарфиссат нукиуллу аторлугит that Nunavut looks to develop respectful partnerships that benefit our people as we work close to уусулеқатиссарсиуттарпуут social, инуқатитта economic илуақутиссаат пиллугит аамалу аннингаасарсиорниккут никингассутигут миссарниарлугит is committed to working with Nunavut нулавуннаалаккерсуисут our regional NTI-мут сулеқатиқарсуарусууппут тассанулавум and our municipalities to make this a NTI-мут reality. аамалу коммуунинут наалаккерсуисут For the сулеқатиқарниарпугут next 3 years, агуниагаарпут our ангуйумаллуу government's mandate to Waqtavut наалаккерсуисун пигиннаатитсум пигисақарпуут киун туллиутин пигасун тугассарпут тунгависсатсинник strong, prosperous territory тассуунissиунертараарпут нунавуммиут нунавут and the нукитуумуссасор opportunity to succeed as residents of this Arctic, as исситтуминуналиттут Canadians, and as периарфисеқарлуарпуут participants in the international Iluat. community and economy. анингаасарсиарнук We focus our ингерллуалерниссатсиннут key priorities on Inusivut, инуусигут Iwardia, пингаартиллуут саммисагуут Nipvut, Sibuni Muapadiayavut, Inunivut, Amalokatuchakatinivut. инууниут To guide our каттутеқ work, to succeed as a distinct jurisdiction сингерллуалерниссарпут and сиунниусимаорпут sustainable communities, ину нунаққатигииллу пеққиссут нукитуут пилерсиккусуппагут and таамаалиус таамаалиорсинаагутталу opportunities анингаасарсиорниккут сулеқатеқарфиссуут нассаарисиннаагуут илиниартитаанук аттавеқарниккут периарфиссаник the theme of this питсангорсаималта General Assembly, Inuit, маани инуит атаатимаасуартут is a very powerful statement. нунат Our discussions ауаннаарсуат this session пиллу on киссаатигисатсин for эққартуисугут strong Inuit Nunangat will help shape сулеқатигиллуарутта a vision for the Arctic we want. нуна иссит пиллу We такорлуукавут have areas of пиусунгортиссинаасавут serious concerns within Inuit Nunangat, инуинунаани improvements are needed in аннертула child ернэрторсуутеқарпуус welfare, ассерсуутигу mental health меқан care, паасинерми climate change, тарниккут катсорсаанерми сила аллангуаартторнерани necessary community infrastructure, нунаққатигис писариаққартитааник амигаатеқақаагут adequate housing for our people, соорлу and education иллоқарникку systems амигаатеқарпуут that илиниартитааник recognize амигаатеқарпуут and supports Inuit илиниартитаа identity неқ and language инуит кинаавсисианник from early оқаасииниллу to post-secondary мераанеринит and таққинниффиусоқ improve амигаатигарпут for economic development and таамаали job creation for Inuit. анингаасарсиорникку сулиффисеқартитсиниккуллу ингерлаққиссинаасагутта At times, илаанериарлута issues are overwhelming, аернарторсуут but it's има our discussions аннертутигисарпут at this assembly паатиорутиканнертарлута throughout the regions илаан атаатимерсуарнитсинни эққартуккут агиваллаалертут иттарпут that аама will strengthen нунакиса the bond between all Inuit кисиан оқаллинниут to help us аторлугит determine what needs to be done. нукитторсассаагут инуқарфинни оқалсигисаорпут Inuit канеқ илиориақарнерсугут Inuit Circumpolar Council инуит allows исситтормиут Inuit to speak with a сиуннэрсуисоқатигииффиат united voice, аққутигалу инуит атаатимик нипеқарлутик оқариарторсинаасарпут communities and seek нукитиллу proactive катерсорсинаасарлугит partnerships in the political, economic, таамаалистал and social политиккут development of our анингаасарсиорниккут certain инуиақатигинил I инериарторситиниккут want to stress, I say this loud сулеқатиссарсиорсинаангорпут and clear during this assembly. ерсеққисмилу қаатигорусуппарамаан We атаатимерсуарнэрми need to focus our efforts нукиут and use the атортариақарпут powerful alliance to further our сулеқатигисуарлута causes, ангуниаккуутсули илунгерсуутигиумаллуги сулеқатигилта аалиааллута
siumingerlaqqissaagut by Pilirikatiginne, pileqatigiinikkut commitment to persistence and tunniusimanikkut discipline aalayaanikkut for success. taavulu sungiisartuarnikkut We anguniakkuuli look forward to angussavuut the new leadership of the Inuit Circumpolar Inuit Council. ICC siuttuinu taat Congratulations, Monica. You're no stranger to our territorial Kivia pilluaqqorusuppugut pingaartumil Monica siulittaasortaarput Facilitate and promote cooperation between Inuit, inuakornani suleqatigiinissarkissaatigaarput Kanadamiit Australiamiit Alaska, Alaskamiit and Kalaallit Nunaat. kalaalnaaniillu This cooperative relationship taan will suleqatigiineq support our efforts Adorlu to effectively work together with governments naalakkersuisut attavigisavut aammalu inuit pigin nuna piginnittussaanерmi ismaqatigissuqarsimasut suleqatigissavugut inattisit politikkik ingerlaatit taavulu suinnermi suleriaatit inu pisinnaastaaffin atuiffiusut atulersissavugut assersuutut tapatung tassaavo kanataminaalakkersuisut suleqatiqarniitsin issittum politikki suliarigatsigu spoke about this earlier this week. Ministeri Carol Bennett taasuma eqqartorpaa taan Bring much needed issittum clarity politikkiqarnissaq and focus tassa to our needs as erseqinneruissuarmik citizens of our politikkiqartaaqarput issittormiut pisariaqartitaat tunniussinnaaimal aamal innut Looking to our own pisariaqartitaat territorial laws and programs, taulu nammani our inatsiu relationship with qiviarutiit the Nunavut Tungavik Incorporated intiimut is not just crucial, attaveqarnerput it is entrenched. pisariaqaanarani kisian nunam piginnittussaanu ismaqatigisteqarnitsin atavippoq Of the Inuit Circumpolar Council have a vision issit of Inuit succeeding ICC siuttui through unity Ila and sortai. self-determination taqorluaqarput ataatimaornissamik nammineq and supported by aaliangiisinnaalernissamik programs, aamal services, inua aalaavigalu economic sulinuutiqartalernissamik aningaasarsorniakkut inareartortittinissamik we are dedicated. ataatimaorlalu aaliangersmalluarpugut We dedicate the possibilities of strength in numbers, united as single people amersavugut within the ataatimaorpugut circumpolar Arctic. issittum ataatimaorpugut Thank you for giving me the insight and inspiration I qoyanaq need. sapaatikinneramanna And paastillуарassinga dedication to Inuit Nuna. And the mo- inuinunaan tunniusimanersi to dedication to Inuit Nuna is exciting and it's motivating tusaalu me more than anything. pissanganangittuuginnangana kisian kayumissuseqalernerpoq I give great thanks to all the host community, the tamaasalu participants, maana and the qaaqussuusut delegation, peqataasut and giving me an aatartitallu opportunity to speak. quyavifiruissuarpakka maan uqaluiarnissan Great periarfisiqaama thanks to everybody for your tama knowledge, tamaasaqutsaviruissuarpakka merci. quyanaq qassriarlu uqaatinassin tava Der regering hujavuut taavap tulliulluni qaasaqartussaq marnaq imaanaangitsoqluu ilisaatittissit suutip tuluttuua atuassavaa Your next Mary ikinguterput Isannaaluk Mary N. Green is an Inupiaq from the native village of Deering. inupiaoq alaskaminngaanersuulluni He brings a wealth of cultural insight along with many years of senior level leadership. ukiorpassuan kultuurikkut sulissuarsumoo 2015, Green was appointed by President Obama to serve as Commissioner 2015 on the United States president Obama toqqarneqarpoq USARC. ataatimittaliam issittum suliaqartussamik After an Ila illustrious sortausissanut. 20 years career at Nana Regional Corporation, Nana Regional one of the Corporation 12 original ukiorpassuan Alaska suliaqarluni corporations signed into law by Yes. President Nixon. Nixonnalaani nunupiginnittussaanерми ismaqatigisseqarsimus tornsiulliit 13 as Ila- President and CEO,
Green retired in 2015. 2015 soraaniнгорсмаорсулини яқатигиффинни ассиингитсун Multiple сулераарлуни accomplishments by cultivating the cooperation. Green сулеқатигиинеқ анингаасерсиорникку инериартуутитинерми аппарсимаваа Other regional organizations нунал иммиккоортуин оқартус аллат инуит атугаан питсангорсаанермини сулеқатигисерсмаллу Green has also Green. served on a number of international Green and regional organizations, нуна иммиккоортуин including the Alaska ассиингитсуни нуналлу тамала акорнан сулини яқатигиффинни сулисарсимавоо сулисуисунитарлуни Putin of Northwest Arctic Borough and the Помистариусималлуни аамалу Alaska сулитта Federation of Native Seahorse masterteknologi in rural development. ааманну асими има асими авингоорсимис минериартортитсинэрмут университет маллуартақарпу Ariga uvlalotak. Thank you for the introduction. I think before I get started with my presentation, I would like to acknowledge the borough, North Slope Borough, and the саққумиллунга Arctic qalluinginninni Corporation, and others that put on North Slope the Borough awesome queeffiorus potluck para last night. Many of us slept very well иппассарсунеэқатигиннитсиннут after having a good muktak and wiki up. нериллуарнитсиннут quuunga So thank you. sinilluarlutалу Let's give them a round of applause for the potluck. саартаатеққилаарниартигит Thank you. quuana Ariga, I'm very grateful to be here. Madam Chair, Executive Council members, сиулерсуисо elders, delegates, сиулерсуисоқатигит it is an тоққартагут honor to be ааллартитат here in инуусуттуллу attending тамаанииллуни the 13th эққинартуо General Assembly quuanaruissuарлу қиувимми атаатимерсуарнэрми and to be пеқатаасиннаагама among distinguished presenters. саққумиисартуллу акорнганни After coming together эққинартуни in the иссиннааллуга new Northwest Territories 4 years ago, инуиммут North Territories миттумут укиуссисамат and qaangiummata meet new leaders from the Apuk 4 member kama. countries. ikinggutit Building siuttullunutat relationships is crucial nulatsisamaasuningaanniiknaapillugit between our regions, qoyanaqa across generations, and with the potential partners to suleqatigiinnissa promote our Inuit rights and sumiffiut values. akornanni suleqatigiinnissa nuilluakornganni Excuse me. Our Inuit history taavalusiunissami suleqatigisinnaasagут who played a major Inuit role in pisinnaatitaaffigut guiding and working pingaartitagullu together with their fellow Inuit to preserve and siuarsarnissai maintain our well-being, pingaartuo our uagut culture, oqallutuarisaanitsinni our traditions, the protection тассанилу of our land ингерлатсинерми and sea, сиуарсаанерми сулеқатигиннэрмилу инуит акорнатсинни пигииннартариарпарпут These changes таамаат presented тааматуллу major культууриппут challenges, инуунериннарпут such as the native land оqaатсивут claims, the protection of our Attatiinarniassagatigut. Inuit, our way of life, пингортитарпут the social well-being of our Inuit, миинерсууллугу миинерсуутиссаарпут нунарсуарсиннера аллангориарторнера такусарернитсигут миинернарсинааммат as they prepared us for the future. Strong, deep тасса love, уагут loyalty, илутигарпут and publicly, инунни сиуттуни politically confident, сиунissami distinguished писсақаратта leaders serving the Inuit peoples сиуниссарпуллу of the пиарерсарфиисиннааллугу Leaders тассаасанниннер such as the late тақатигииннер Evan Hobson, the late политиккиккуллу Robert Newland Sr., атаққинартумик the late Caleb ингерлатсисуусиннаасут Pungao, инуит and the суллиллугит late маани Chief пигаагут Dr. Paul John, таакку and others in ингерлатсисуорлу each of Evan your Hobson respective regions. Robert Let Moreland us Senior continue to acknowledge our past Inuit Caleb leaders in Goey each of our 4 country members that played a major role таакку in getting us where we are сиутторисарсимавгут today. уллумиккумуллу апууффитсиннут I would like to киллиффитсиннут reflect on this ингерлассималлута theme with an experience of my childhood that уага touches on меэраанинник these important пероярторнинник connections. мисигисарсимасакка As was mentioned, I was эққалаарусуппакка born and raised in a small village called Ipnichak тасса in the Nana имнитсиарпими region, also known as пероярторсимауга Bering, Alaska.
Ipnichak is the southernmost village on the Seward Tiak Peninsula. kuesinnerpaani It is located on the alaskami sandy spit kuesinnerpaani where po the Inmachuck River flows into the tassanlu Coxsackie Sound. inutiaq 57 ku miles immamut southwest aputtarsuni of Kikiktaru, with a population of about 126 residents who are Kikiktaru. predominantly Inupiaq. kuetaanippoq My mother passed on Noisessa giving tyyvinillu birth when I was just 6 years innuttaasuarluni. old. And so my Anna Inuppiarmiullutillu. raised me as her own daughter. My father, with my 2 older siblings, Yes, moved ananaga to Kikiktaru, affinilinnarni kukuarlungut seeking toqukut employment qimaussimawo opportunities. taamammat aanaamma After pera graduating from the 8th grade perorsarssimavaana in my village of Ipnichak, taataga I left home for the first time to qatangutikka attend boarding school for marluk my high school ilagalugit education. suliffissarsiorluni Like many of nuussimawo you, I was taamammat raised by the entire ornaklassimi village. My naamassisinarlunga grandmother, uncles, and extended family members played atuariaqqissimawa a role in ingerlasimallunga forming my character. As we tassa played, ilissitulli did our daily amerla chores, ilissi and amerlasuutulli assisted with the uga subsistence sumiiffinnik harvest seasons, inuiaqatiikkaa konganni tamarmik perorsarsimavaana generally disciplined and sivaasakkat taught mukka by the elders. ilangullugit As a child, I witnessed and learned from the many gatherings and meetings that were held in my Anna's one-room home. meeraallunga tassa As I reflect ataatimoqatigiittarnerni I now realize malinnaallunga that my Anna was a respected peroriartorpunga leader in my taamaammallu village. utoqqartagut Many meetings were held ataqqillugit to prepare for the Sunday school ilikkarsimallu services, for the community meetings, and whenever there was a need to address tassa a naapaqatiginnerit community matter ataatimiittarnerillu before the traditional council members. amerlasarsimapput tassuunallu eqqartueqatigiittarnerit ingerlattarsimallu Community meetings were seldom held. However, I recall one meeting where the entire village, immikkut including the children, ataatimoqatigiinner gathered at the classroom in the school. eqqaamasarpara tassanilu We all waited for the nunaqarfimmiik leader of the tamarmik traditional council nunaqarfimmiut to tamarmik arrive. peqataalluti And of course, all of us children were wondering tassanilu what uagut had happened in the siuttorput village. Before the meeting started, two apunnissau boys with both their tarqisimavarput parents tassanil moved up to the meeqaalluteeqqa front of the immilu classroom lapeqqusarsimallu and sat tassusoqarsimasoruna We had learned while the boys were playing behind the school building near the river, they had found some old paint and decided to paint a section of the taatimiinner building, aallartinginnerni nukappiaqqat marluk angoqqaatillu ilagaluit determined by the local leadership, was isersimapput to return the back of the school to its original color. taakkuluuga with nukappiaqqat paint ilikkaa provided by the parents of the two ilisarisimallersimavakka boys. atuarfimmi This iku public eqqaani vetting and discipline taken pinguaqatigalugit impacted our childhood taakkulu behavior oqqariartuutarsimapput and tas enforced qalipaatnitaangitsumik self-determination and nassaarsimiallutik respect of authority conducted in the late 1950s. qalipaasimannerminnik We had volunteers enforcing the traditional laws and mothers volunteering to cook yes meals during the school year qalipaasimannerminnik for tau the students, pillartillutik including our first pillagaasimapput volunteering qalipaat to be trained in providing healthcare illup services, qalipaataut which was also qalipaqqittussanngorlugu located in the school building. As we were raised in the village of тассанилу Alaska, такутиннерарпорсорлу we were уагут taught иммитсину the Inupiaq тақатигинниккут values. персаанер We were taught respect пингаартуусо by example and love for one another, and the тассанилу соорлу appreciation уагут of hard work in the сумииффеқарфитсинни actions and behavior экаюмиссутсикку of the сулуси Deering амерласууппут соорлу relationships and қатсерисартутсинни partnerships. амерласартут For many of us таамааттумиллунгер in our инуппиаттут Inuit regions, this пингаартитагут is how we were ингерлисеққиннеқартарлутик raised, taught and mentored throughout our childhood and adult lives. By the иммитсинут leaders аамаа we were тақатигиллута as they асанниннер served their ингерлатаарпут people. сулеқатигиллута Their actions, тасса behavior, инуит leadership иммиккортут were нунани guided by their love, иммиккортунингаарнерсугут тасса their тааматут inner being, перуарторпугут their illiteracy, таққеқатигииннер which was more than their best Ilikkarner. practices. It was who they are такуллугиллугуут as Inuit, сиуттугут chosen by аама their инуит people аллат to пиллугит lead. суллиллугит ингерлааш As Indigenous leaders, you have continued this passionate and powerful role, тасса уагут which has инуисугут been пингаартитагут reflected in the presentations here at the ICC тассуунаама General Assembly. такутиннеқартарпарпут Inuit таамааттумик leaders уагут such нуна as инеққаавитут yourselves, ингерлатсисутут council members,
Delegates continue to focus on the overall well-being of the Indian you represent, like those elders and adults who worked to care for the whole community of Inuit members such as Mary Simon, Jimmy Stotts, Dwayne Smith, Vera Metcalf, and others in each of their each one of our countries, at different phases of our life's journey, maintain our values and a sense of compelling responsibility to sustain order, harmony, and peace for our fellow Inuit as major accomplishments were achieved. Across the Central Arctic, each region carries out their leadership role and responsibilities differently. Yet, we are guided by the same values. We have found in our region that establishing and nurturing partnerships is an important element, creating common vision and accomplishing organizational goals. The Northwest Arctic Leadership has been a useful forum to address a wide variety of issues and concerns. The team is comprised of presidents, chief executive officers, mayor, superintendent, and the four chairs of the four regional organizations. The Northwest Arctic Leadership team members are kept informed of the priorities and activities of their respective organizations and creates a forum to address critical focus areas common to the people they serve. Over the years, as they have worked together to build a better future for the people of their region, they have accepted the participation and support of the state and federal officials and agencies. This partnership has helped to minimize duplication, maximizing resources, and this collaborative effort allows each of the respective boards to make better and informed decisions. The current leadership focuses on the 5 critical areas: impact language and culture, healthy communities and wellness, education and workforce development, economic development, and infrastructure and basic services. These key areas guide and connect the member organizations to work together as they receive guidance and support from the Regional Elders Council, the city and tribal governments. This partnership works and must continue. For the future Inuit of our people, we all know our hearts, mind, and soul must follow the Inuit ways of living, revealed by our past leadership, and what they have accomplished. During and after each of your general assemblies, we must continue to think beyond ourselves and take action for the whole Inuit community. Major changes and critical challenges are transpiring around us. The transformation of our way of life. For example, the opening of the Northwest Passage as the Arctic continues to be explored. Our Inuit history demonstrates that as life changes happen on a global scale, we Inuit must come together to determine a path forward, and in doing so, add strength to those values. Establishing a common understanding and developing partnerships practiced by the ICC General Assembly, the ICC Executive Council, and presidents with governing Inuit boards charged to implement and carry out the ICC declarations, which covers many critical focus areas important to the Inuit collectively. This model works and must continue. Through our improvements and contributions, we have chosen to yes, have come to realize we must not compromise what we hold sacred to our way of life and our strong connection and protection to our land and sea. For generations, the Inuit have nurtured, fostered, and handed down a profound respect for nature and all the species created by God for us to survive and thrive. Let us continue to instill this light in future generations so that our Inuit way of life never perishes.
The Alaska Eskimo Whaling Inuttut Commission is a good inoriaasorput example of ingerlateqinniartigu participation. siunissami The members are qitornissatinut registered whaling ingerlateqillu captains with a mission, and I quote, tassuunalu Alaska "Safeguard the Eskimo bowhead whale and its arfarniarnermut habitat to ataatimiitatalia defend the Aboriginal subsistence whale rights takuneqarsinaawoqqano of our ullumikkun members ingerlanerso and to preserve tassuun the culture tassuungalu and ataatimiitataliamut traditional ilaasortat tassa values of our communities." arfarnianut For the kaptainit survival of their Inuit people, the AEWC siunertarisarpaat has an all-inclusive arferit approach arfiviit for the well-being of their Inupiaq society. nungusaataangitsimik piniartarneqarnissaat taavalu oqaatigisarluuqqano inuiaqatiinut pingaartiginerso Or their values of sharing during their celebrations. inuit ataatsimorlutik inuuniarnikkut And those in leadership pingortitartamaat positions inuktamaat have learned to isigalu develop ingerlariaatseqarput with scientists and other experts tassuunalu to help inuppiat educate those arfanniat who make policies and regulations affecting subsistence tungaviusumik whaling with tremendous pingaartitaat success. аллангортиннаит We must нgiерласарсимаппут continue with these important partnerships тааккулу that have аама incorporated политиккиккут the ингерлатсериаатсит Inuit traditional knowledge инатсилиорнерсу with Western туллуусарнерсу as they have worked ингерлаттарсимаваат together. тассалут Within our сулеқатигинер communities, we partner our ингерлатииннартариақарпарпут initiatives and pattern them with our Inunagliput, our way of life, and are guided by our Inupiaq values. By working together, we сумииффигут must continue to сулиниутигут enforce сулиагуллу and ингерлаарту apply what has helped us and has ингерлатеққитариарпагут worked for us. соорлу иниппиартут тунгавиусумик A пингаартитагут cooperative agreement was аққутигалугут adopted by the North Slope Borough and the Northwest Arctic уутсиннуллут Borough туллу to look and илуатситтаккагут realize economic ингерлатеққиттариақарлутигит sustainability within the two boroughs. соорлу укиу аттанеққаангиуммата сулеқатигиниссамут исумақатигиннис исумақатигиссусиортоқарсимаммат тассани North Slope Borough таавалу North West Arctic Borough коммунеқарфиит таакку сумиффиит акорнанни исумақатигиссусиорсималлутик тассууна анингаасақарниккут пиуартуссумик нугусаатаангитсумик ингерлатсиниссар исумақатигиссутигисимаммассу тассууналу пингортитар илангуллуоқанор аторнеқарниссаа исумақатигиссутигисмаллугу таанна исумақатигиннер исуманнаарсимава тассаннуна аюнгитсумик ақуннеқарлуни нугусаатаангитсумик аторнеқарниссаа тассууналу исситтуми анингаасақарниккут инериарторниссартунгалиллугу наапиттоқартарсимаво паасиссутиссат налунгисат пигисаллу эққарторниарлугу тассууналу соорлу сулиффиит таавлу анингаасақарниккут сулисуллу инериарторниссаа эққарторнеқартарсималлутик илангуллугулу илинниартитаанерпитсаасо qaniktumin North Slope Borough, North West Arctic Borough aamanaatoqqipпут тассууналу атаатсимерсуаққиннissa сапатикуннер кигуллаа атаатсимерсуаққинер аамаани оққиарфимми ингерлассималлутик тассунуналу эққартоққатигиссимаваан аатилассатигут аққутиссат қанер сулиаринеқарниссаа сумилуи ниссиннеқарниссаа The regional leadership and the tribal governments called for a similar consultation process used during the ukiut ingerlarersut aatitassaqarnikkut ingerlanerit annikiffiini eqqartuaqatigissimapпут тассууналу сиуарс аатитассарсиорнэрмут сулиат амерлисарниарлугит эққартортарсимаваат тассууналу тусарниаасарнерит ингерласарсимаппут тусарниаасарнериллу пингаартумик аалиангисоқассагаангат ингерланнеқарлуартарсималлутик уллумиккут уагут сиуттуусугут эққатсиннииттут иниақатигит ааммасулеқатигиллуарлугит аттавеқарфигиллуарлугиллу аалиангеқатигииттарпут тассууналу атаавартумик пингаартумик аалиангиссагаанни соорунами культуриккут аама ингерлаттуаккагут аттатииннарниарлугит сианигалугиллу аалиангертарпугут уллумиккут авингаарусимасуни иннуттаассугут
must instill soornami in suli our aamma image youth pingortitamut as they nattuumassutaartoruissuullutik the values and the atorfisaqartippa guiding principles which were instilled in us at a young age. Ikkataatikulluo qausuppunga ullumikkut siuttuusugut piarerssamasariaqarput inuusuttugut siunissami uagut tungaviusumik pingaartitagut aalлaavigalugut sulisussangortussaallutik аласками авингаарусимасуни инууне аккисугалуарто инуусуттун илинниаақарлуарсимасут инуиттуллу сунгуусарлуарсимасут туллууссарниссамут туллууссарнэрмут аққутиник нассаарлуартарпут уллумиккут таавалу перуарторфиннут утерталерсималлутик We must emphasize our villages because they are vital to maintaining our identity. tässä pingortitami Keeping what is sacred piniartakkagut does not mean that we oqaatsigut should not taavalu look for new tarnikkut ways. upperisagut In fact, as pingaartoruissuupput Inuit, we have always adapted to survive in a taamatullu changing world. oqarluta aamma We need to continue to ilinniartitaaner adapt to pingaartillu change and to ingerlateqqittariaqarparput use them to our advantage, embracing new tools and taamatullu technologies aamma so we can keep scanning perorartorfigut the horizon, uagut understanding kinaassutigut opportunities, aamma and taking hold of them paariannartariaqarlutigit in our own unique, tulluussarluta innate ingerla ways. piniinnartariaqarpugut with dignity and respect uagunnullu for all iluaqutaasinnaasunnik and for our land and ingerlateqqittarsugit natural environment. It is a vital part tassuunalu for the future of all aamma indigenous peoples. isumannaartariaqarparput uagutsinnut periarlissat atorluarlugit This to our younger generation, our native suliniutigis ways of assagigut knowing, our native ways of uut adapting, immikkut and our imminut native ways ataqqilluta of living. suliaqarsinnaavu Let us continue to survive and thrive uagullunalan as oqaaviisut Inuit of the siunissarput Inuit pillugu Circumpolar pingaartumik Council, tamakku treating each tungavigalugit other with dignity and respect, pingortitarpingaartillugulu showing compassion and ingerlaqqitariaqarpugut caring for the less fortunate, demonstrating humility and maaniginnarniarta understanding when given the siuariartorlutalu privilege to lead and serve, ICC-milu fostering and encouraging takora generational ICC diversity. iluanil at takornikkut all levels immitsinnut of leadership. ataqqeqatigilluta suleqatiginniarta Let us continue to build relationships and partnerships for a tussa strong uagut future tisinnaatitaaffilersimavugut for the land of our Inuit. siuttuunissarput Thank you so much for your sulissuarnissarpullu attention and God bless you. suleqatiginersiuarsarniartigu quyana Sok Mary, Mary, Wayanaq. Nortuuni, Melinni, Oqaasaqarniun, Thank you, Mary. Askut, Raskamiut, Ameqqaanialuti. Oqatihisa. Thank you so much. At this time, I would like to call upon the Alaska Inuit that are here. Throughout this week, some of us had Tässä alaskamiut made known to the rest of us we have lost some leadership in our different qaanialaassagatsigit maannamut siuttuusimangaluar toquppeerussimasut So I'd like to have our Inuit leaders, everyone from Alaska. tässä kikkulluunni taama siuttuusimasu alaskamingaanneersut najoqquneqarput tässä erinarsussapput inuppiatut tuluttullu Wayanaq.
Miortatsinnu kuyanarussuaq Iortaqqissaagu kiisami taatimaasuarnitsin nut iffissilersuineq ayugnitsum ingerlalaqaaq. Finally we are on time. Siullermik oqaasaqartussaq kilaallunatsinningaanersuuq tassalu Sara Olsvi inatsartunut ilaasortaq Sara inuit ataqatsiinut siulittaasuuq inatsartunullu ilaasortaalluni naalakkersuisut siluuttaasuannut tulsersoort siusimawoq isumainninnermullu ilaqutoriinermullu aama naligisitaanermut inatsartunilu atuutitsinermut naalakkersuisuusimalluni inatsinillu atuutitsinermut naalakkersuisuusimalluni saama danskit inatsartuinut folketingimut kalaallunaatsinnerlugu ilaasortaasimaruq inatsartunit aasiisiimut aalartitaawoq inatsartullu nunanut allanut maniarnermullu taatimiittaliaanut аннингаасақарнэрмут акилерааторнэрмуллу атаатимиитталиаанут инустиссарсиорнэрмуллу атаатимиит аатитассануллу атаатимиитталиамут илаасортааллуни са антропологиуоқ антропологитут илинниарсимасууоқ аама марлунник меаақарпоқ наварана унулу нуумилу ааппани Johan Rosbach наюақатигалу Saab saqqummiussassaa inuttut saqqummiussinerussoq inatsartut sinnerniit saatakanna As Hjalmar said, I will be speaking English. Last time I spoke Greenlandic, so I thought this time I can speak English. Honorable ICC delegates, Mrs. Chair, Deputy Ministers, ladies and gentlemen, friends and family. Thank you for the invitation to speak at this 13th Inuit Circumpolar Council General Assembly. It is an honor for me to have this opportunity to share a few views of our shared future with all of you. And I'm very humbled to be on this panel with very experienced speakers speaking on very important issues. I'm also truly happy to visit Ukqaarfik again. This is my third time here. First time was in 1979. When I was a baby. Same as my son Unu is now. I visited together with my mother and her class from Ilinniarfissuaq, the Teachers College of Greenland. Second time was at the 2006 ICC General Assembly. I was pregnant with my daughter in my belly and I was the one running around all the time, very busy. So actually it's a bit difficult for me to sit with that delegates chair and be a bit tied to the chair all the time. But that is a good feeling too. It is an amazing and fulfilling feeling to find a place that feels like home so far away. Thank you so much for your hospitality.
ангерлартутут мисиннарнера ассуттупигусуутигилаартарпара аама нуаннарисарлугу not just at the ICC General Assemblies, but also та on a аама more regular basis. кисаатигисупилуссуара тас атаавартумик аттавақатигин тассасунгут сукумиинерусумиллу аама And if you think about it, исситтормиусугут уагут иммиккуулларissumik писуссааффеқарлуталу нунамик тунинеқарсимавугу наак иммиккут исситтортаани наёоқартитералуарлута аама иммиккут наалагааффиннут аккулуннеқарсимагалуарлута таматта иммикку аамнаалаккарсуулиппериарписсиннеқарсимавугут тасса сулеқатигиссиннаавугут аама аннертунерусумик исмақатигиссусиорсиннаавугут оқалоқатигииннерит аттавақатигиллуарнериллу аторлугит тасса аама исмақаавиппунга исситтуми инериартортитсисоқассаппат пиорсаанеқ уунамминеқ акисусааффигисариақариппу таманна соорналими аватааник илассарсиортассуугут кисианни тасса исситтормиумаани нунақартуусугу уагут сулеқатсигиллуарнерусиннаагалуарпугун аама оқарусуппунга уани саққуммиуссассанни аллаанерусиннаасутутта исигилеқарсиннаавоқ писсутигалугу суут такорлоорнерлутингит уа пиллунга уа наммисаққумиуссагама 1977-ми инну иситормиукаттуффиата аалиангерсагаа 77-11 таагуутеқартоқ эққиссинеқ исуманнаатсуунерлу тунгавингалугу исситтуми атуинеқ таамна тааманерсуарти тааматут оқариартуутеқарпоқ тасса сорсуннертақангитсумик аватангиисинуллу исуманнаатсуунеқ тунгавиусариақартоқ инериарторнарми аама пиорсаанерми that the Arctic shall forever to be used exclusively for peaceful and environmentally safe purposes. That Arctic shall be used for peaceful and environmentally safe purposes. End of quote. Today, more than 40 years later, it is even more relevant and important for us Inuit to lead the advocacy for the Arctic to be declared a zone of peace. Many of the challenges we face are still the same, but new challenges continue to emerge, and we must continuously better our work to meet these challenges. As we have heard over the past few days, advocating for our rights, paving the way for our development, bettering the livelihood of our people is hard work. As it has been stated many times during the week, so many people before us worked hard for us to be where we are today. I would like to recognize all of our leaders over those 40 years. We have come to be known in international fora as the pragmatic people, always finding and seeking ways to solutions. Our leaders have been sitting side by side with state leaders and UN Secretary Generals, calling for our voices to be heard. тоқорсарсимагамитсигут ториаасарлу таанна атоққуллугу уатсинну нагитсисуссалуттунниуссимаммагу advocating for peace in all its forms is exactly what we have done and must continue to do. Believing in peace is to believe in people. Believing in peace is about hope, and it is about human rights. тунгаппат аама саммиппат таапа исмақарпунга тааннасули аннертулерусумикка эоқариартуутигисариақариппут киккунутан таману In the Arctic we have another unique forum of cooperation, the Arctic Council. иситтуми тунгасут тасса уу сусассақарфигивагут тасса уу аалиангиффигисассагут service status in the Arctic Council.
Isittumi siunnersuisuqatigi immikkutaalaarusuppakka tassataanna tupinnaannartumik suliniuteqarfiuorsiunnersuisuqatigiit pikkulartumik inisisimaleqsimasoq nunarsuarmi tassa nalagaffipassuit issittum soqutigisaqarlutik pilerngorput ilaarusuleqsimapput amsunniuteqarusupput kisianni qamassuarput pikkulukua tassani nunaqartu tassa uagut pingittuungiivilluta uagut inuit nunaanniнгааneersut immikkut oqaasaqarsinnaastal aaliangeeqataasinnaallu issialeqartineqartariaqaruarpugut eqqaamassuarpu kalaallunaanni aapiarsimillit namminersornerulaq eqqunneqarmat imminu aqulermata tassa ullutamaavisa nunagisatsinni piorsaavungut inerisaavungut pittangorsaavungut soornalimi unammillernertungaatigut nunagisatsinni suliassaqaqaagu kisianni aamma killeqarfi ukua akimorlugu suleqatiginnerusinnaane aqutissiunneqartariaqarpoq nukigu killeqarmata with 6 permanent participants at the table. Let us work to build on this unique structure to make sure that the Arctic Council continues to be for and by. Nothing about us without us. Kisiuqartariaqarpungut issittum Now I would like to turn to some issittormiusungut kisitta susassaqarfigivarput akuungikkutta susuqassangilaq. Now I would like to turn to some of the challenges we face internally in our societies. It is my view that we share some of these challenges across Inuit Nunat, and we must act on them collectively. Looking across Inuit Nunat, it is evident that we must have a stronger focus on social affairs. We spoke briefly about homelessness here in plenary a few days ago. We also spoke briefly about the sexual abuse of children and adults. We must recognize that we have held the responsibility to act on our own social affairs for most Inuit for decades. It is our own decisions and our own priorities that form our local societies and social initiatives. Of course, we must never lose focus on our history and the impact of our history. But it's also time to look ahead and look forward. A few days ago, we heard from the head of ICC Canada delegation, Nathan Obed, about the number of Inuit in Canada migrating to the big cities in the south. In Greenland, we see the same pattern. It is estimated that between 15,000 and 20,000 Greenlanders live in Denmark. The majority lives well integrated and with good and healthy lives. But as we hear from the social workers at the Greenland Councils in Denmark, it is also very likely that an increasing number leave Inuit Nunat, leave Atlantic Nunat because of serious social challenges, despair, or homelessness. To meet these challenges and avoid migration, we must act both on our local communities in our local communities and for those Inuit who have left Inuit Nunat. We must do more outreach from back home, and we must put these social challenges on the agenda in the ICC and other forums. Because we do have a lot to learn from each other. We need to learn from each other in order to engage better in approaches that are designed and fit our own societies. Having recently held position as Minister of Social Affairs in Greenland, my message is also that we must have a holistic approach to our social challenges. Prevention, early intervention, working across the different sectors is crucial for our social initiatives to succeed. Employment is closely linked to social well-being, housing is closely linked to health, and education is closely linked to employment, and so on. A holistic and culturally appropriate approach to social affairs is also about understanding the links between our mental health and our social challenges. This requires partnerships
not only with the national government sectors, tässä kanorluunniitta iliorutta isumaqaavippunga tässä suleqatigiinneq avaqquneqarsinnaangittu tässä suleqatigiinnerit allafissorneru akkimorlugi suleqatigiinneritsinniingerlanneqalersut takusinnaavagu qalu kivitsilluartigisut aama aaqqissutaasinnaassuni inerniliusaassinnaassuni kaama sukkanerusuk pissarсисарлутик таамааттуми аама инассутингерусуннақаа уу наалаккерсуиниккут ину инунаанни аккиммут аама сулеқатигиннерунissarput писсутигалугу илаа писууссутигут иннуит пигисагут киллеқарпут нукигут киллеқарпут таамааттум аторлуаасариақарпугут tässä ammasumik unneqqarissumillu unnammilligassagui inuttut inuuniarnitsinnilu eqqartortariaqalerpagut paquminartuunnaartillungi had a strong focus on this in the past years. Tässä ukiukiulliit kalaallinunaanni immikkut sammineqarluarput periusissuortoqarlunilu aamma iliusissat assigiingittut naalakkarsuisutigut aqpissorneqarpu aam aaliangiiffigineqarlutik experience sexual assault before they turn 18, and 1 in 10 boys. Besides that, eqqaamassuarpaama ator kinguassiutigut atornerluine pillugu misissuinermi takutinneqarsimasoq niviarsiaqqa pingasuungaangata ataaseq atniliitinnani timikkut kinguassiut sigulluunniit innarlerneqarta nukappiaqqa pineqaraangata nukappiaqqa kuliungaangata ataaseq taamatu aamma innarlerneqartarsimalluni misissuineri takuptippaat. I would like to turn your attention to the campaign co-led by the government of Greenland and UNICEF Denmark, Ulluttamasa, meaning every day, against sexual abuse. Tässä Ulluttamasa sulinniutaavoq information material and videos that can be found on the Facebook and YouTube ataanipput paassutissarpassuit videolit assigingittut aaneqarsinnaasut tässä акисуссааффиммик тигусисариақарпугут тигуасиуттитсигут аторнерлуинерит пиневерсаартинниассас сагутсигит I'm highlighting this here as an example of how we must take the human rights we fight for and tässä innuttu pisinnaatitaaffigutte sorsuussutsigivagут and bring them back home. Tässä nunatamala aqornani sorsunner ingerlanneqareerpoq taakkulu pisinaatitaaffi angerlaatsigit nunaqarfitsinnu иллоqarfitsinnu atortussangortitsigit they must be applied back home. Soorlu tailisampu oqartoq pisinaatitaaffi taakkua isumaqarnaviangillat atorneqangippata. Our human rights gives us an even greater responsibility to apply those rights in our own society. We must engage in a systematic focus on the increasing number of Inuit moving south. In Greenland, the number of inhabitants has been decreasing over the past few years, from 57,000 a few years ago to 55,000 by January 2017. Aama uqaatigisariaqarpuqalaarnaanni innuttaasut ukiunikigullarni ikileriaataqalaarsimagamik taamaattumi aama kalaaleqatigu tanmakkimittu soornam qiviarneqaqqayaasinnaasaarpun What is it our people's siorna amertariaataqalaarpu kalaarnaannunaqartu sutnini kisia taakkua kalaaleqatigut avataanu nuussimasut qanuliorfigissavagut angerlaqussavagut angerlaquniartigilli aama taavassunik neqorutiqarfigissavagut I thought quite long about how to say this and I decided to be blunt. Sivisooruissuarmik eqqarsaatiqsuut tigilikuusara aayuna inoqatigut allatulaa isikkoqartut ilaluariunnaartariaqarpagut immikkoortitsileq atugaasariaqanngilaq tunguyortun isseqaruit ajortumik isigineqartariaqangilatsit tässä inuttut imminu isigineq kalaaliusut imminu isigine qamanngaaneerpoq tässä kinaassuseq qamanngaaneersuuva kinaassuseq аллангортине аггулуннеқарсиннаангилақ
soorlu uqartoqarsinnaangilar affarmikalaaliuutit affarqallunaamik inuk ilivitsuuvo Tamaattumik ilanguagut attatulaa isiktoqarsinnaagaluartutik allatuulli атаққилартумик исигинеқартассаппинеқартарлутиллу тасса сорпассуи эққартортарликуагут кисиани аама уна эққарторнеқартарпорсоорлу нунааннармиуит ималуунит иллоқарфиммиуит кисиа уллумикку инуимааппут нунааннармиуллуталу иллоқарфиммиувугун пилиариартарпугут кисиани аама сулиартортарпугун илинниақартарпугут аама аалисариартарпугун тасса тамам атоққисақарпут асиингиаартитсинеқ асиингиаамик иниссисиманигут писариақарпа аторлуаасуссаавгут аама эққаамассуарпут пиорсарсимассусеқ аама кинаанеқ атаасииннаангитту ила аллагнуар инуунеқ инуиллу аама аллагнуарлутик инуит тассааппут писуусут пингаарнерпаат эққаамассуарпаама кисуссааппиммик сули аллиартортум тигуммиақартуссаагатта ламминеерусуппугут иммитсиннут ламминииливиннисса сулиссутигаарпут аама писиннаатилааффигаарпут таамату аалиангиссаллута кися иммиккоортута писсангилагут атаатсимоортута сулеқатигиссутигиссавагу ассиингиттут аама писариақақаа эққиссинеқ инуммииттоқ нассаариссаллугу таматта эққиссинермит пигисақарпугут таанна аторлуартигу пингаарутеқарпорлиила уккуанақиссусиссаллугит инуттут нуна иноққаависуллу писиннаатитааффигу суусут паасиллуассаллути аама атортариақарлутиги The self-determination we have gained and will increasingly gain requires us to move forward. Soorunalimi politikkiku am inuya akonganni naminiilivinnissami aama kif nammini imminu aqunnissamut naalakkarsuqsinaanormu periarfissa eqqartorneqartoruissuuvoq aama kinguariaqqittoqarsinnaangilaq unitsinneqarsinnaangilaq tassa aqqut taanna atulereerparput ingerlalluarniarta аама намминеернеқ ила намминеерсиннаана қамангааneerpo алланингаани пини аёрпарпут писиассаангила қаманиуна исуммернеқ аалиангернеқ тунгавигинеқарто тасса тимстот сиусинерусуккут оқарникуувоқ тасса калаалиорусуссимагалуарлуни сиорнатсигут ассут кисиат оқарфиорусуппара уамаан тикераарталерамали аама эққарсартарпуга инуппиаагаани тасса палингуара таамани кигуллермаанииккама наармиорусара илаарусуккалуаққаа массаккут кисианни тасса исикканимарлун укиоқарпа атуартуувоқ кисианни эрнеерангуара сули атаасилиингиттоқ нассатара тасса суннернеқареерпоқ қилаатерсорту нипаанни суннернеқарсималлуни оқараартуутеқарлунилусоорпиво тасса наассаангиттум пуйорсиннаангисаанник тунереерпарси қуянеруиссуа таама пиккунартингиссумик тунниуссисарниссинна анерсаапик аама илуартоқ аторлугу тасса канорлуунниит эққарсаатеқарутта тасса сууллуунни иммину атаппут аама нуаннаарут тигинеққақаа уна ила нуаннаарут тигеққаара иммитсиннут соорлу илақутариусуту исигисиннаангатта аама исмақаавиппунга периарфиссисоқартаа наммин периарфиссарсиортариақартун акуликиннерулаартун наапиттарниссатсит сулеқатсигиллу талу
Pissutigalussiunissarput qaamasuuvoq neriutaqarpigusoruissuusarput kuilaruissuaq Quenaussaq saqangaatta kiisami qaluiartunut oqaasiqartunut Davidimut Marymut saarumullu qamang pisum quyagut apeqqutit pisutsilluatuuttut pilluit oqaasiqat qarnerisa annertuut soorunami aamma Imatteqqarsalersippaatiu saatiut qaatiyorusutagullu tullinguupput tamanna pitinnau issaqangaatta asuk tanmarlungaanut kaffi